Maybe ada. I want to work here in Malaysia, but I am still applying, but I am applying to the other Pakistan. Waalaikumsalam. Okay, video. Okay, kita akan letak. Boleh kan letak dalam sini kan? Boleh. Okay guys, today we come to our. Hah? Tahu, tapi kau sekali dia ingat. Oh. Itu level lepas yang mana? Ah, formula nak mana? Tapi dia dah datang sepuluh ni kan pada aku. Masuk jadi. Ya, lepas tu dalam yang bawahnya master aku ni offernya masih N. Alhamdulillah. I use the table and Kan. Oh ya, kan. Kemaru ni. Kamaru cannot sit over here. They should use a chair. Tak ada pun. Tak maksudnya. Oh, kosong. I don't know your name, brother. Mohsin, okay. You mechanical also. Oh. dia ada di pagi driver. Oh, okay. This is special from Pakistan, but cook in Malaysia. Alhamdulillah. Subhanallah. Mohsin and Adel. Yes. Sorry, Dr. Adel. Upstairs. Upstairs. Oh. How many of you living here? 2. Oh, you and Adil only? No, I am in Haris. Oh, okay. Adil is. Adil with his family? No, he live nearby. Okay. Oh. How much this house? 500 only. 500, huh? Okay. Dah. Kita suruh dia baca doa lah. Yang paling tua sini kat baru. Dia request Kamaru tu apa? Subhanallah, Mohsin. Nasi Pakistan. Makan ni. Bisa. Ustaz makan tengok tu. Dalam salam. Dalam salam mana? Ketok maksudnya tengok tak salah. Dapat salam. Time tu kita
kita tak apa familiar dengan Beli. Aku semua lagi. Haris, you know workout until increase 8 kg. Oh my god. And then you need to buy a new clothes. Chicken polo. Chicken polo. Chicken polo and rasta. Raita. Raita.